U Zoološkom vrtu na Paliću u petak je održan prvi majski susret dece sa posebnim potrebama pod nazivom Budi human jer ja sam human u organizaciji osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin, kojem su pored dece iz Subotice prisustvovala i deca iz škola iz Požarevca i Beograda. Deca su ceo dan provela na Paliću gde su u okviru radionica crtala, a imala su priliku i da prisustvuju hranjenju životinja. Već sledećeg dana inicijator akcije Budi human i ja sam human Žića Maradona okupio je decu kao i predstavnike lokalne samouprave u maloj gostioni gde im je podelio zlatne medalje za učešće u ovoj akciji. Zlatnu medalju dobio je i gradonačelnik Jene Maglaji, a potom su iste dobili i predsjednik Skupštine grada Ilija Maravić, Miljan Stojanović, savjetnik gradonačelnika, spremačice osnovne i srednje škole Žarko Zrenjanin, kao i deca učesnici same manifestacije. Očekujem da ćemo i u buduće imati slične akcije. Ako je gospodin tu svaki vikend na Paliću, mislim da možemo barem godišnje 2-3 puta isto ovakve akcije ovdje organizovati na Paliću. Neće nam biti na odmet, a pretpostavljam i njemu. Svima će nama to biti na čast, a na neki način i jedan izazov, a s druge strane mislim da ćemo uveseliti i ulepšati srca mnogo male dece na ovakav način. Hvala lijepo. Manifestaciju su na veliku radost svih prisutnih uvećali Dejan Cukić, Dušan Svilar i Neša Galija, koji su otpevali po nekoliko pesama.